Na miesto. Vyhlasovanie víťazov disciplín 100 metrov motýlik a 50 metrov motýlik, muži, ženy sa uskutoční po doplávaní disciplíny a poslednej rozplavby 50 metrov motýlik žiačky. K vyhláseniu víťazov sa dostaví 100 metrov motýlik muži. Kuzáš Oliver, Bielik Michal, Makoš Lukáš, Mareš Jakub, Kusinger Andráš, Dankovič Dávid, Voník Krištof, Macalák Lukáš, Leja Jakub, Keko Péter, Marko Adam, Vyzvári Juraj, Urban Adam, Sen Péteri Oliver, Teopr Jiří. Predstavíme si 6. plavbu. Dráha 1. Velnicová Soňa, Akvatik z Nitra. Dráha 2. Kocorková Stela, Plavecký klub Vsetín. Dráha 3. Teáková Lucia, Oceán Bratislava. Dráha 4. Pekete Tam, PK Prievidza. Dráha 5. Marková Julie, Kometa Brno. Dráha 6. Komárková Klára, Krokodil Brno. Dráha 7. Juriková Radka, MPK Prievidza. Dráha 8. Ličková Nina, Plavecký klub Martin.